Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran Asairtama. Saya dari kelas 2 Al-Kautsar. Saya akan menghafal surat Abasa 11 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah min aidi safarah kiramin bararah kutilang insanu ma akfarah Yang tadi aja Kak, yang tadi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran Asairtama. Saya dari kelas 2 Al-Kautsar. Saya akan menghafal surat Abasa 11 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah kiramin min aidi safarah kiramin bararah kutilang insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaq minut fatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.